Dobar dan, ja sam Goran, vaš domaćin. Firma Eurovrt kao najveća specijalizirana trgovina vrtnih strojeva i opreme u Hrvatskoj. I danas je pred nama jedan od akumulatorskih trimera tvrtke Ego. Jedan od prodavanih modela kod Ego trimera. Radi se o modelu ST1613 E-T ili 1610. Ako je bez baterije punjača, u ovom slučaju je verzija sa baterijom punjačem. Baterija koja dolazi gore je 4 ampere sata, s kojom se u načelu s ovim trimerom može raditi nekakvih 60-65 minuta. I ima još nekoliko specifičnosti plus punjač, plus potreban alata, nema puno toga alata. Ima jedan mali ključ. Jednostruka naramenica dolazi u cijeni, naravno štitnik. Radi se o Line IQ glavi, to je Egova verzija automatske glave, znači nema lupanja u pod da bismo otpustili nit. I ima još nekoliko specifičnosti. Snagom bi rekao da je taman iznad te jedne konjske snage. Znači radi se o trimeru koji ima ovdje sa strane na ovoj praktički polovici 2 šarapića. Kad bi se trebao prevoziti, transportirati, da ne želimo da ide kroz sjedala, kroz auto, mogao bi se očarapiti, prelomiti i u principu da zauzima manje mjesta i da ga vozimo recimo u gepeku. Ono što je još karakteristika ovog trimera, da ta Line IQ glava koja dolazi ovdje ide 2,4 mm nit. Ima, dok je baterija unutra, znači ima jedan sustav s gornje strane, ovdje se nalazi jedna tipka i kad držimo on će sam namotavati tu nit, što je cool. Znači vrlo jednostavno, nema nikakve muke i stvarno ta nit se super jednostavno i lako namata. Znači, jedan super sustav. S druge strane isto dolazi s tom malom lup ručkom, bez potrebnih nekakvih dodatnih ključeva ili nekakvih komplikacija. Vrlo lako je namjestiti tu ručku prema visini osobe koja sa trimerom radi. S druge strane, ta cijev trimera se da skratiti, ukupno dužina trimera i produžiti. Ono sve zavisi što nam treba. Na ovom tu gore nije baš prekidač, na ovoj tipki gore kad oslobodimo u principu možemo produžiti ili skratiti cijev prema visini osobe koja radi. S druge strane opet bez alata možemo podesiti ovu kukicu, jednostruka naramenica je u samom paketu i namjestiti prema svojoj visini, prema svojim potrebama. S treće strane nije klasična fizička tipka, ima taj prekidač, digitalno se može odrediti koja će biti brzina. Možemo reći da je ta prva brzina nekakva eko brzina i brzina 2 vidjet će se kad upalimo, znači ne znam koliko se dobro vidi, ali uglavnom vidi se jedno svjetlo da je ta prva brzina. Kad stisnemo još jednom, onda su upaljene oba dvije, znači to je veća brzina. I to ćemo demonstrirati. S donje strane, da ne bi došlo do slučajnog pokretanja, prvo moramo palcem, kaži prstom, uglavnom moramo osloboditi znači tipku gasa i kad to riješimo, vrlo lako je pokrenut taj stroj. Ručka je fino gumirana, jedna i druga. Stvarno ono vrlo udoban, dobar trimer. I vis-a-vis te glave gdje nemamo udaranja, što je nit 2,4 mm i već dolazi baterija, punjač. Ovo je vrlo često prodavan Ego trimer. Isto tako spomenut ću da Ego ima stvarno široku paletu proizvoda koji rade na te sve iste baterije.
Kad kažem da je taj trimer rađen na Ego ARC baterije, znači novija generacija, mogu isporučiti nešto više snage u kraće vrijeme, ali naravno kompatibilni su i sa starijim baterijama, jer u principu ne zahtijeva tu veliku količinu energije, samo najveći, najjači, najzahtjevniji strojevi. Znači sve baterije koje možete uzeti od Ega, sa svim baterijama uredno radi. Znači 4 amper sata punjač, sve je u cijeni. Što se može raditi u principu i dalje, još uvijek bi rekao da, osim ako nije 3., 4. uređaj kod nekakve profi upotrebe i da onda kad trebamo nekakve specijalne stvari ili tamo gdje trebamo biti tiši, još uvijek trava nije previsoka. Pošto ne može ići nož, list kružne pile, definitivno i dalje ostajem kod toga 30, 40, možda 50 cm normalne trave, uredno ćete raditi. Sve dok ta nit ne puca na velike komade i ne lijepi se. Kad vidite da tu počinje svako malo ta nit puca, to je znak da je ili pregusta, previsoka, prejaka trava i da je vrijeme možda za neki drugi trimer, jer jednostavno ne možemo staviti nož, ne možemo staviti list kružne pile i to je jedino pravo ograničenje. Znači svaki, kažem, ako je profi korisnik, svaki da je to 3. ili 4. trimer, može i za profi upotrebu, a uglavnom je za kuće vlasnike, svejedno je o kojoj površini pričamo, jer ono što se ne može s jednom, ili ako čovjek nema 2, dok se baterija ne napuni, ako imam 2, 3 baterije, uredno ćete odraditi veću površinu. Nije sad da je površina ograničavajuća, već je problem kakva je to trava, koliko je visoka, koliko često možete kositi. Znači to je to što je kod njega limitirajuće. Uglavnom, fantastičan model. Znači, kad ovdje pritisnem, kažem, recimo, brzina 1, ovo je taj takozvani Eco mod. Kad pritisnem još jednom, došli smo na full snagu. Ne treba ni spominjati da je motor bez četkica, nema nikakvog održavanja, nema nigdje nikakvih komplikacija i onog što kod Ega uvijek ima, a to vrijedi spomenuti, to je da je fantastična garancija, to jest jamstvo. Ako se kupuje kao fizička osoba na stroj, uređaj je 5 godina i 2 godine na bateriju. Znači super kvaliteta, super široki program kompatibilan sa tim baterijama punjačima. S druge strane, ovo što sada Ego još u međuvremenu radio i dalje nastavlja raditi, ima taj cijeli jedan program, cijeli spektar različitih kompanija koje se bave određenim vrstama strojeva, koje isto možda imamo ili želimo imati ili možemo imati, koji su kompatibilni sa ovim baterijama i gdje imaju strojeve koje i koriste jedan od 2 u ovom trenutku Ego motora. Znači ima i Zero Turn, i traktorske kosilice, i John Deere je tu, i Sabo, i Alet, znači super, i AS motor, super respektabilne velike firme, znači kompatibilni, znači njihovi jako sustavi u principu su Ego, powered by Ego. To vam dovoljno govori i o kvaliteti i to vam dovoljno govori kad već jednom uložite u neki Ego sustav, imate 1, 2, 3 baterije, stvarno i sad recimo treba vam profesionalna kosilica, recimo rotacijska za visoku travu ili nešto spektakularno specifično, ili Alet, bretenaste kosilice. Znači jedne kosilice koje imaju mikropomake. U principu kad imate Ego, kod njih ćete naći barem jedan model koji će zadovoljiti svaku posebnu stvar koja bi se mogla desiti, pa čak da radite profesionalno. Znači Ego je stvarno napravio jednu dobru priču i po meni je ovo jedan od tih fantastičnih trimera. Da ćete sad s ovim trimerom kositi, ne znam, metar, kupinu, kopiju, malnu, slak, ambroziju, nećete, ali ima Ego i drugih trimera, posebno sa širokom bicikl ručkom i pričat ćemo i o njima i oni već jesu dio te profi kategorije. Znači uzeti 1, 2 kvalitetne sa većim kapacitetom baterije i vi ste si riješili, možete si riješiti
kompletnu, znači zaokružiti priču, svi strojevi koji vam trebaju, tako da Ego je po meni jedna jako dobra priča. Evo. Manje više za 1610 ili 1613, u ovom slučaju 1613 E-T, zato što dolazi u setu sa 4 ampere sata i punjačem, je jedan stvarno fantastičan, ali još uvijek hobby trimmer. Evo. Hvala lijepo, to bi bilo to.